Di ayat ini pagpakuyag sinallahu ta'ala ang mga bariman usog iban bariman babae. Sababing pagpakuyag labi rin sin pangalta lupa bay kakuyagan sin tao. In bukon bariman himuyag sila pangalta. In bariman himuyag sila antara nila iban sin Tuhan amin pagpakuyag kanila. Dahil nga sabab yan, kata ni anughara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala napakay nila hakuyag iban paglasa kabayaan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Unim pamong nilayang wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihaja wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Impamong si mga bariman kakutika kakuyagan na kanila kaya kuyag na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala napidanain marayaw pasarayaw-rayaw napidanain mataod pa sa taod-taod napidanain pangagad nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sim pangagad tatab manyuk-nyuk na impagtuhan nila manyuk-nyuk na impangagad nila hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala kakuyagan nila na kalasahan nila na in magtaat iban magibadat tunggal pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Impamung nila alhamdulillah ingkatan pupudji-pudjihan tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala amin naghidayat kamu amin naganughara kamu bang bukun persababan yanugharaan niya kami iwan hidayatan niya kami di kami makabatuk maun pasarayaw-rayaw biyaita niya maun pasarayaw-rayaw riya dunya iwan pasarayaw-rayaw hadlaw kana-kana uno yan tuan pag-iman sa bundan panauhid sa bundal iwan pag-amal sa bundal hasabab yadto na dawhat nila in sarayaw-rayaw ring hatuhan in bunga niya nagtulong tabang sila kabuhi in bunga niya nagrida sila hauno na dirihilan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bang bukun kalna panghidayat, bang bukun kalna yanugharaan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala, di sila mabihan, di sila rumayaw hadunya, iwan di sila rumayaw hadlaw kana-kana. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, impamulan sang kato taniyo, mga sila, nagumban-umban hama sa sinnabi, nagtag-ipon patuhan, nawa na nabi, aming mga sila sahabat, magulang, iban sing kamanghuran, inagi nila kato taniyo, la sa'adata fid dunya wa fil akhirah, illa bil Qur'ani was sunnah. Wayroon kasanyangan di dunya sin tiap-tiap manusia apabila nila liagarun impamandu sin Tuhan biya sin pangagad sin masa sin nabi wan sin sahabat niya biya sin pangagad sin makulang sin mga kasahabatan iwan sin kamanghuran in baugbog nila Quran iwan sunnah. May tayad to sabab yaun naroon in barakat a Quran iwan sunnah in sunnah tufassirul Quran wa tubayyinuhu wa tadullu alayh in sunnat nanapsir siya naglilay siya Quran
iwan nagpatarang, iwan nagbayta kay mo, amuinin hinangon, amuinin di manjari hinangon. Lakad ja'at rusulu rabbina bilhaq. Sa bunal tuod, di matung na. In mga karasulan, iwan kanabihan, in haulihan niya, in kahinapusan niya, junjungan tani wa alayhi salatu wassalam bil haqqi wal ad, naghatud sing kasabunnalan iwan kahatulan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yadto in bar iman usog iwan bar iman babae wala sila miutas dahil nga nasabot piaratong sintuhan piahatud sintuhan hakanabihan iba nakarapusulan, naghinapusan injunjungan tani wa alayhi salatu wassalam. Wanudu antilkumul jannah. Nanawag-tawag na imma nanawag-tawag. Kaitaan na sila, insulga yan. Amin yanug hara. Ha mga sila bariman usugiban bariman babae. Amin biyayta sing karasulan, iwan sin kahinapusan Nabi Iwan Rasul, junjungan alayhi salatu wassalam, piyagwaris na kanila. Sila na in papagbaya-bayaun sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin janji sin Tuhan kanila, karayawan ha dunya, iwan karayawan ha sulga, amuin janji kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang nila agarun ing kabayaan sin Tuhan. Naagad sin bariman usog, iwan bariman babae. Mga anak ka po ama sa nato ini, mataud in tatandasan. Sakawa in bariman usog, iwan bariman babae. In tatandasan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala sila nagmahukaw. Makugiwan makuyag sila. Nagmalilla sila pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab tiyanto nila. Gantian sintuhan, pindahan sintuhan, daing hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Daing nga sabab yan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinduan kita niyo aamalan. Hamasa niya, hamasa sin sahabat niya, inaamalan, hindu kato tanyo, labay rin nga panghindua. Uno yan tuan, Allahumma inni as'alukal apwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Iamalan si mga bariman usugiwan bariman babae, panghinduan nila patuhan. Uno yan may taiyan iamalan nila sabab nagparmanintuhan kalina wa ija sa'alaka ibadi anni pa inni qarib ujibu da'watad da'i ijadaan. Piyabaitaan sila sin Allah Ta'ala, masuukin Tuhan nila kanila. Papangayoon sila sing kagugunahan nila. Dahil nga mga piangayo nila, o Tuhan na mo, mangayo kami, al-apwa, maapa kami. Ampunain dosa na mo, papasain dosa na mo. Amo yan iniamalan nila. Mainkan, wayroon biasim masanato ini. Wayroon social media. Wayroon uno. Way kakitaan si mata nila. Way karungukan nila. Ing kakitaan nila sadya, kamatauran marayaw. Ing karunguan nila sadya, ing kamatauran marayaw. Samantara hamasa na tuwin. Mga anak ka po, misan pawiyad to, iniamalan nila dua. Allahumma inni as'aluka. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo, riaak mo kami papangayoon. Na impangayoon na mo, maapa kami. Ampo na kami.
mga anak po, magkagunahan kita ni ampunon sintuhan. Magkagunahan kita ni maapon sintuhan. Imbungan niya. Mag-ampo niwan magmaapin mano siya. Nalilingan niwa masanatuin. Biadagbos bukon mag-ampo niwan magmaapin mano siya. Biadagbos magjuri. Biadagbos maginggit. Biadagbos magigil. Inbar iman wala didto. Maita sabab imbihad turagbos sunog hadunya. Di mapatay sintaong. Makapatay rakan niya makad sila kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon masunugin laumbay. Bukon masunugin kauman. Masunog in karayawan in atay niya, karayawan sin suara niya, karayawan sin pituang gautakbaran niya, sabab sin pag-igil iwan pagjangki. Hikarua piya ngayon niya, wal afia. Iwan kasambusing ginhawabaran. Alta dakula, indua piya ngayon nila. Yamalan nila, ingan niya yadto, saadatun pid dunya wal akhirah. Hikasanyang niya dunya, iwan hadlaw akhirat. Nah, mga anak po, uno pembeta sintuhan diha ayat ini. Wanada ashabul jannati ashabun nar. Wanada ashabul jannati ashaban nar. An kad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Mga tuan, bang maubos na ingkatan, intaw sulga, harap na pasulga. Intaw panalka, waliyadu billah, harap na panalka. Timus mandid to na, tatap na, manawag-tawag na. In mga tausulga, hataunal ka. Unin agisin tausulga, hataunal ka, an kad wajadtum, an kan wajadna, ma wa'ada rabbuna haqqa. In kami inilong niya, amin janji kamu sintuhan hadunya, yarin na, yanog hara kamu. Janjian kami bang namu hinangunin ini, bang namu tangkisan ini, sulga yarin na. Naing kami long niya mga subukan niyo. Injanji sintuhan, yarin na yanog hara kamu. Bunal. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Naing kamulong niya. Uno na in kiyabakan niyo. Uno na in di matukan niyo. Uno na in di agpakan niyo. Kalu naam. Imbay talong nasintuhan. Bunal. Yari na kami di magpak pabiyayta sintuhan imaghinang mangi indatungan niya mangi. Tausulga hasulga na, intaunal ka hanal ka na. Fa'azzana mu'ajjinun bainahum. Ampa nanawag-tawag yung mga malaikat. Antara nila. Anna la'natullahi ala zalimin. Sa bunnal tuod. In mulka sinallahu ta'ala yan na tatap mga tao naglaog. Liaugan nila, imbaran nila hadunya. Liaugan nila, impagkahin nila hadunya. Liaugan nila, intuhan nila hadunya na yan na. Pabaitaan na sila, anna la'natullahi ala zalimin. In sila yan
matrudun min rahmatillah fid dunya wal akhirah, malayo na sila daing harahmat iban kuyag sinallahu ta'ala piag mulkaan na sila dunya aula indi atungan nila yan mulka sinallahu subhanahu wa ta'ala way na umulong kanila, way na malasa kanila, way na tumabang kanila, waliyadu billah. Mga anak po, manganal kita niyo marayaw. Kahinapusan umat, dahil nga sabab yanin ihamalan simbar iman, pag-ulong ibang paglasa. Di mo na isab sila patuhan. Hakatan bulan, aula bulan Ramadan, biya na sin susungon tanin. Allahumma innaka apun, tuhibbul apwa, paapuan. O Tuhan namu, sa bunal, tuding kami mangayo kay mo. Ini kau na mahita kamo, bayang ampunon, iban bayang lasahon, nangayo kami sin kapunan mo. Mangayo kami sin lasa mo. Mga anak ka po, impya ngayo sintaw yaon, lasa sintaw patao. Bangkugdan na inlasa mo patuhan. Bangkugdan na nakaagad na kauhatulan, simpag-ampun iban pagmaap, imbungan niya. Pati maapun na kau. Pati lasahun na kau hapagkahimu sabab imbungan niya, amunain amalan mo hakabuhi mo. Impya ngayo mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, sabaitaan na sila ini. Fa'azzana mu'ajjinun bainahum anna la'natullahi ala zalimin. Way naulong kanila sin Tuhan. Bang di naumulong kanila in Tuhan, ingkatan pia panjari sin Tuhan, maka duay ulong kanila. Kanda siyo yan, anna la'natullahi ala zalimin. Hamanga sila. Balikan na to. Liyawakan nila imbaran nila. Uy, wailong nilawakan na imbaran na mo. Amin di kau magtaat marayaw. Di kau magibadat marayaw. Di mo akarunin sulat maun kay mo. Himinang kau kagi sulat kabayaan mo. Simpikilan mo, iwan simpikilan nila. Iyan niya mo imbaran mo. Liyawakan mo imbaran mo. Hakuti ka kauri magtaat. Hakuti ka kauri magibadat. Hakuti ka kauri makada kabayaan sin Tuhan. Inakarun mo napso mo. Inakarun mo sahwat mo. Inakarun mo pikilan mo iwan sin pikilan nila. Matrudun min rahmatillah. Yan kay mo yung kakayaan. Sagawa, way rahmat, way barakat, mulka, indumatong kay mo kabuhi, aula hadlaw ka na ka na. Hinda siyo sila yan. Allazina yasudduna an sabilillah. Mga sila yan ng laugyan. Hapaan nila, inatay nila, insuara nila, impituang gautabaran nila, iwan simpagkahin nila, iwan nila, di nila paararun hakabayaan sin Tuhan. Mga anak ka po, magsama-sama kita niyo magtaayo na kabayaan sin Tuhan. Bukon paghulaanin dunya, adlaw-adlaw migdi nga dunya, hiwin ng kakaya-kayaan niya, o misan siya nakahampin, in bariman, nakapara, in kiyawin, dumatong na kaniya, in kiyawin niya, uno-uno na, dumatong da kaniya. Maita para tungon da sinallahu ta'ala kaniya. Maita para tungon sabab simyarad siya sing kabayaan sin Tuhan niya. Na mga sila ng laugin allazina yasudduna an sabilillah. Tiyay kuran nila yung kabayaan sin Tuhan. Na naabiti pa sila. Nanghapa pa sila. Ang mga tao marayaw. Wayabugunaha iwaja. In diaraot nila.
iaangot nila, balis kuatun nila yung kabayaan sintuhan ni maruntol bingkukun. In malano lumian, in maputi itumun. In syaratin Allah Ta'ala, balis kuatun nila. Wayabugunaha iwaja al-i'rad anillah. Taikuran nila yung kabayaan sintuhan. Taikuran nila yung pagtaat. Taikuran nila yung pag-ibadat. Taikuran nila yung pagjikir. Taikuran nila in katan kabayaan sin Allah Ta'ala. Mag-isun sa pali sila madto pa kabayaan nila. Laugi mga tao. Wahum bil akhirati kafirun. Nain sila yan. Bangadlaw ka na kanan na. Asabab sininang nila yan. In sila yan. Halawm siksa iwan halawm mulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka pong aun biyay tak kato taniusin Rasul sallallahu alaihi wasallam wasihat. Tuin taod niya. Bang natuin ni kabaugbukan into wasihat ini an najatu wassalama. Masalamat kita ni uriha dunya sin kahiluhalaan ini sin pagigiliwan pagjangki sin paginggit si manusia sebab naginggit siya ni manusia masa nato ini. An najatu wassalama, masalamat siya iwan kapasan ng katantatandasan sin Tuhan. Kaptangan kabayaan sin Tuhan. Firman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Kaya baitaan sin Tuhan yung bariman, mainkan bariman na. Bang kamu magkabtangan, pagkabtangan kamu sing kabtangan mapahala. Ayan Tuhan. Nasa kaling kabtangan sintawiyaw ni kapagbulak. In naglalasa mabulak. Wakulu kaulan syadida. Kabtangan marayaw. Dahil nga sabab yaning kabtangan marayaw, ununo na kabtangan sarak ka. Napagsarak ka na kautuan, way pagsarak ka mo sino, way pagsarak ka mo pagkaon. Pagsarak ka na kaw, kabtangan marayaw. Kaulun ma'rufun sadaka. Ing kabtangan marayaw, uning kabtangan marayaw yan, tiali mo hukun, makad ka kabayaan sintuhan. Ay nakaw magtali, akaroon mo na hadyang kabayaan sintuhan, ubos na. Sabab bang kaw magtali, mabaya kaw kan tumali. Iban kaw nun kaw sinsayta, nyari lang ni marayaw. Ako ti kaakaroon mo yung kabayaan sintuhan, nakapagsarak ka pa kaw. Nasalamat pa kaw, iwan kiyapasan mo pa yung tatandasan. Unin hatin niya, hifzul lisan minal kajib. Ayari ing kabtangan mure nga kabtangan puting. Biya si masa na to ini. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Siu-siu matan na mamarat saya. Tinahadlaw susungon. Inibisara niya sadya marayaw. May tayong kabtangan marayaw, rihilan sintuhan karayawan in nagbisara, in naghilalaungan, iwan sin nakarungog. May ta, sabab imbisara marayaw, magpapasim mangi. Imbisara marayaw, ruwa nangayo kaw kaampunan. In kabtangan marayaw, nagparungog kaw sing karayawan sintuhan, bukon kaw nagparungog sing karayawan mo. Bang kaw nagparungog sing karayawan mo, pagsubli niya, misaray sabsiya sing karayawan niya. Tahim babawan imbeta murayaw pabaran mo. Nakawa,
Bang, inbis sara mo kabayaan sin Tuhan, asikatu billah. Mabaugbog ka mo pa Tuhan. Imbaugbog pa Tuhan at dawa, mahinang siya ubat. Dahil nga sa babian mga anak ka po, inbar iman usog, ibang bar iman babae, doon adlaw yung pag-ubat nila. Iubatan nila, indila nila rin nga kabtangan mangi. Dahil nga sa babian, imbar iman usog, ibang bar iman babae, mahali sila tuod ang mga biyay taeddo. Na, amsik alay kalisanak, baugbuki sadya. Ay mo pagwa insuara mo, insuara mangi. Pamansin Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna. Wala biyayta wa qulu lil muslimina walil mu'minina. Nakawa siya plag. Insya barang manusia, ini pamung musadya marayaw kabayaan sin Tuhan. Ay ikaw mamung, ay ikaw maglapal sin kabayaan mo. Ayan mga Tuhan. Na, bang mabihad tindagbus, an najatu wassalamatu pid dunya wal akhirah. Nasalamat kau, nakapas kau, sin karayawan dunya, iban karayawan hadlaw akhirat. Hikarua, wal yasa baytuka. Paluaga imbay mo. Unin hati niya yan, paluaga ing karayawan mo, subay kau mareho kasuddahan. Pag kita naman kay mo ayad tulong nintayo, mareho kasuddahan. Di kita pagbisarahan si mangi, tayan Tuhan. Nah. Inbar iman, di magbibisara mataon. Bang siya mamisara, tiyo iban mataon, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Palyakul khairan aw liyasmut. Bang way na hikabayta niya kabayaan sin Tuhan, iwan kabayaan sin nabi niya, naguhudong. Imbukon bar iman, takadlaw na pasublihan niyo sa bako, kamo dyan magbisara. Saan niyo yan mga Tuhan? Na, in bar iman hinang niya hikarwa, marayaw siya kasuddahan. Mamura siya hapag-asib. Hapag-asib. Hapag saumbiri. Imbukon bari man itudlo ka, minyad tulong na biya. 2 taon ka mapag-alupan. Ampay bariman, bang siya rumatong, bang wayray kabisara na marayaw nagundong. Nasalamat siya. Dahil hamangi nakakadto siya pamarayaw. Maluagim pamayway niya. Marayaw siya kasuddahan. Halawm bay niya, hagwa bay niya, halawm kauman niya. Pag-atod ka niya sintaukuhan. Naita, sabab sindayaw niya kasuddahan. Siya sarakkahan ka uyong katawa. Siya sarakkahan ka ruwaa. Siya sarakkahan ka uno-uno na karayawan. Amo yan mga Tuhan. Ini katu. Wabki ala khati'ati. Panangis siya. Sa pagtangisan niya, mayta siya nakahinang kasaan, mayta siya nakahinang dusa. Sakali imbukon bari man pagbantog. Pagbantugin, ako'y nilaong na, inahinang kukuan, bukon hat. National, international lang, hipagbantog. Hipagbantog si Yahudi ban Nasara, inahinang nila mangi. Bangaon na hinang mumangi, ay nakaw kumamidye pamhalayat mo. Tapok mo na. Bainaka wa bainallah, hantara mo na, iwan sintuhan mo. Na,
wabki ala khati'ati, magtangis siya ng niya kasaan. Manasing kasaan bukon piagtuuran, na indo sa sin kamatauran, bukon bariman, piagtuuran. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil nga mga kabukaan niya, piagbubuka-buka niya, jumatu haipon sintuhan na umat niya, at taamud, amuin tuuro ni minang dusa. Adapon in khata, wala piagtuuran, amuan in tabiat sinanakapu Adam. Kullu ibnu Adam khata, wa khairul khata'in tawabun. Katana nakapu Adam, makakumit siya wrong. Imma na sinrung, biya siya sinagigsam, impangatin niya kurik sa kalirung. Inaputan niyo Adam, bihad tinaghapin ka niya. Mag-agiad, bukon niya piagtuuran himinang simangi. Kata ingan sindusan niya. Bukon taamod, bukon piagtuuran. Na yung piagbubuka-buka sinabi, himinangin umat inihaulihan, sindo sa piagtuuran. Kaya ingatan niya na sa dusmugon. Ampain dosa bukon piagtuuran, nabiyasin ini. Nagtangis siya, may ta siya nakahinang. Na inaputan niyo Adam, indusan niya, bukon piagtuuran, kataingan niya rung, uninduaan niya. Rabbana walamna ampusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Mga anak ka po, intu nasabot yan to. Eta sinujunjungan alayhi salatu wassalam, an-najatu wassalamatu fid dunya wal akhirah. Namura-murahan mga anak ka po, maglumba-lumba kita niyo pahinang marayaw. Siguran na to ininang si mga barima. Tubtub na rin to. Uuhon na to. Injasad na to sa lugay na bubutok, iwan sinyawalihan na to. Pataalukon na to, pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang timaalukin atay na to, insuara na to, impito ang tabaran na to, fallahu subhanahu wa ta'ala, di makaato-kato taniw insaytan habuno. Ma'rakatul haqqi wal batin. Antara sinbuno, sing kasabunnalan, antara sing pagatuwang, sing kasabunnalan, iwan sing kabukuan. Kawan, tagupat kajam kita niyo, nagaatuwang, imbar iman usog, iwan bar iman babae, tatap sila, halawm tatawangan, halawm. Pamarihara, sinallahu subhanahu wa ta'ala, sababkal na wala sila miutas, dahil nga kabayaan sinallahu ta'ala, amin hiyatud maun kanila. Sinjunjungan alayhi salatu wassalam, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at tawfiqa wassadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.